салом бинандагони азиз, имрӯз ҷумъа 11 октябр аст, соат ба вақти шаҳри Прага расода. Ҳоло фурсати эълони сархати мавзӯъҳои барномаи хабари имрӯз фаро расид. Тафсилоти ин ва гузоришҳои дигарро дар барномаи ахбори озодӣ соати расо 1 ва ҳам дар пахши мустақим сабти онро дар саҳифаи Озоди видео метавонед тамошо кунед. Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо Қурбонгулӣ Бердимуҳаммадов, раиси ҷумҳурии Туркманистон мулоқот кард. Эмомалӣ Раҳмон имрӯз ҷиҳати ширкат дар ҷаласаи шӯрои сарони кишварҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил ба Туркманистон сафар кард. тибқи иттилои дафтари матбуоти президентҳои ду кишвар масоили равобити тарафайнро матраҳ карданд. Аз ҷумла мавзӯи роҳу нақлиёт низ баррасӣ шудааст. хотиррасон мешавем ки аз моҳи июли имсол Туркманистон якҷониба қаламрави худро ба рӯи мошинҳои боркашони Тоҷикистон баст. мошинҳои Тоҷикистон ночор тавассути Озарбойҷону Қазоқистон ки ба маротиб роҳи тӯлонитар дорад бор мекашонанд. якеро аз ҷои хоб мебаранд, дуввумиро аз маҳалли кор. мавсими даъвати тирамоҳии ҷавонон ба артиш дар Тоҷикистон идома дорад ва ҳамзамон бо ин шикояти сокинон то рафт аз шеваҳои наву бади ҷалби иҷборӣ ба сафи нерӯҳои мусаллаҳи кишвар зиёд мешавад. дар барномаи имрӯз чанд намунаи ҷалби иҷбории ҷавононро аз забони пайвандони онҳо ва ҳам саҳнаҳои аблаваро дар манотиқи мухталифи кишвар пешниҳодӣ шумо хоҳем кард. огоҳони умур ки масъалаи даъвати ҷавонон ба артишро назорат мекунанд мегӯянд ҳамасола ҳини ҷалби ҷавонон ба артиш борҳо мавриди нақзи ҳуқуқи ин қишри ҷомеаро мушоҳида карданд. бархе аз коршиносон мегӯянд бо таваҷҷӯҳ ба он ки масъалаи даъвати ҷавонон ба артиш сол то сол печидатару доғтар шуда истодааст, давлат бояд чораҳои дигареро рӯи даст гирад ки ҷавонон барои рафтан ба хидмати сарбозӣ худ ҳавасманд бошанд. با آغاز عملیات نظامی ترکیه در شمال و شرق سوریه ده‌ها نفر به قتل رسیده، هزارها نفر خانه‌های خود را ترک کرده و فرار نمودند. در همین حال سفیر ترکیه در تاجیکستان خبرنگاران را برای صحبت دعوت کرده است. ظاهراً در این ملاقات عملیات در سوریه بررسی می شود. شب گذشته رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه تهدید کرد که اگر رهبران کشورهای اروپایی عملیات ترکیه در شمال سوریه را تجاوز بخوانند، میلیون ها پناهنده را روانه اروپا خواهد کرد. در ایالات متحده آمریکا دو صاحبکار زاده اتحاد شوروی با عیبنامه پایمال نمودن چارچوب سرمایه‌گذاری انتخابات حبس شدند. روز پنجشنبه دادستانی منطقه منهتن نیویورک گفت که دو صاحبکار با تحریضی توطئه، اظهارات قلبکی با کمیسیه فدرالی انتخابات و تغییر دادن حسابات متهم می شوند. جزئیات را 3 ساعت پس در برنامه خبری به شما خواهیم رساند. سنجش طالع برای راه یافتن به کشوری امکانیت‌ها. هفته گذشته دپارتمنت دولتی آمریکا درباره آغاز ثبت نام‌ها برای اشتراک در برنامه گرین کارت در سال 2021 خبر داد. چنین امکانیت تا 5 نوامبر سال 2019 ادامه خواهد یافت. آنهایی که همه ساله برای پر کردن گرین کارت به ساکنان در عوض مبلغ کمک می‌رسانند میگویند امسال مردم کمتر به آنها مراجعت میکنند و سببش نیز در جاری شدن معیار نو بوده است. در برنامه خبری اوید به طلبات‌های نوی این برنامه به شما معلومات خواهیم داد. برنامه را حتما تماشا کنید، از جزئیات این برنامه آگاه خواهید شد. یادآور میشم که ایالات متحده سال برای 50,000 نفر در سرتاسر دنیا امکانی دریافت حق کار و اقامت در این کشور را توسط برنامه گرین کارت فراهم می‌آورد. بیشتر داوطلبان گرین کارت از تاجیکستان جوانان هستند. بیننده ارجمند، ما هر لحظه خبر و حادثه های تاجیکستان را پیگیری میکنیم و اگر در این فاصله وقت حادثه و یا رویداد دیگر نیز اتفاق افتاد حتما شما را در برنامه اخبار با آن آشنا میسازیم. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب و هم صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک ادنا کلاسیکی همراه کنید.